Kiogora Daniel uri okuruira giti kia mwerekeria munene kiri kibanda kia majani gia Kithongo ni umiritie gutitani nyuma yawe na mangi kwithirwa magitigirwa na unja ni kiria gikwirikana matibingitie maumo maria makwendekana nikenda gushuba giti giki Kiogora na ugiti kuringana watho wa bunge kurendekana muntu ethirwe ena kiro ngiricieri cia majani ende kuringana na iwanda inoci ya majani mariuga mtu ethirwe ena kiro ngiri 5 nturia kuganegi utate na bunge na anakuromba siezwa urimi mithikari nturi ethirwa kithungira untuyu kagita karaithurano bierekeri ba majani ki factory mwanya thengerete na Daniel Kiogora urora umwe urora romba gitigiki agwite bengiriome kitumba tikinyite kiro ngiri 5 yutate na watho urabo kuga muntu onde abiriko na ngiri 2 ari umwe urora ari aspirant ba elections ya director ba KTDA Kithongo Tea Factory lakini nandente kithurano nekeu nontu bwa magaruko jarejire ka changes irejire na kwa uria tea act kuga muntu kenda arunga methirwa kinyite kiro ngiri 2 na ndikura change te kiro ngiri 2 ikiro ngiri 5 lakini batu tukurigara niki ku change to kuma kiro ngiri 2 na unyo twathithirie public participation ria kwari na tea reforms mwakene jwa 2020 ira ciatongeretwe nura wari minister wa agriculture mheshimiwa Munya na thiuruka Kenya yonthe na wananchi baita maoni jao na twagwatanira itwethirwe twina minimum ya kiro ngiri 2 kenda tomba kwethirwe eri inclusive kana inyantu bara bena majani ja makai na beno tongeria bubwega bethirwa bekithuranone na ni kuringana na Kiogora adio nikitu mogaruku chaja thiru mbunge jate kuthingatirwa giuta tenora bakuru na ni mawatho ja factory iria kuthingatirwa arana ni mtonde konda kuthurwa aburi na majani kilo ngiri 5 kini last week inya barabara yari mibeje sakure ira ciari cikwambo ibande ni icheitirwe inge ciekirwo ite kuga ikiro ingana murimi enacio turirwo ituthingatire articles of association cia company na inyachi wetagie company weta Kithongo ka wetagie county ke company secretary ati ukoni article of association ure kuga ikirwa ke okwirwa bati kwithirwe na kiro ngiri 5 na ndikiuria kira kinene article of association ya company Kithongo tu factory kana Kiogo ikaya imenti na tea act ya thitherwa public participation i ministry ya agriculture na national assembly ka parliament nyayo indikana itware abo Kithongo bakithikaira maoni ja wananchi ka byarimi ba majani ura bakuga na twetekaniria kiro ngiri 2 ne kwena inyankoroki yenge ya articles of association kana acts of parliament ira ya korokirwe na ya gazetwa na nandi arenda minister uri mithikari nturi kwithwa gitonyera nikenda gutigira watho ba murimi gutigira na majani kiro ngiri 2 na gwetikirwe kurunga magiti kethira ti ou kethwa kwena nkindano nge kotini kinya directors bamwe barabarukamite bakomenya ria kithurano igitete kiro ichitete o chencho chieta ngiri 5 barathithiria mantu jateja kawaida ukethira mtura ketha kiro 100 na mweri jwa 5 arakethere kiro ngiri 2 kana mbewe na kiro ngiri 2 ochwa na ara kiro ngiri 2 uchumete na mieri iu inge yonthe 11 arakethete o kiro ngiri 3 ina kiro iu ikuma kwa minister wetu wa agriculture na barabonde bakusika ibatege ina akia mwananchi ekurira na twathithiria public participation twetekiria kiro ngiri 2 mbere tuchokia magamba kaire kotini ituje turatwira magamba ja maingi kotini kithurano ke kiomba kwethirwa injerenge ya guprepare arimi bachoka kotini gutetera haki yao nyare president akuthurwa ka mubunge ka gavana atiura guo tonga bwao ibungana kenda qualify kurungamira gite fulani lakini aja tururuo tonga bwetu ke majani ibungana kenda omba igu qualify aja ko antu baba inge bakuingirome na tebuburare wirigiro bwetu agwito ntebu nandi bwatu mantu baba ingi barabe nomba ni botongere kuingirome na nto barabe na kiro nyingi no bageta na mbere gutongeria nandi nontu twatega vijana baraba inge bararungamite kithurano neki ibara ingirirwo ome na kenda wethirwa ukinyia kiro ngiri 5 ninga wena majani o eka 2 kana ikemwa nusu minimum
umboketha majani jau ukinyia kilo 5,000 area sire kwanda wa majani na aria antu baingi muno kwithira inya muntu ina eka imwe imbati kwa antu bara bagatura utongeria nebo majani ethirwa sheria ireka thingatirwe ne kilo 5,000 ni antu bara batwire antu bara bena miunde minene tuingire antu bange ome na mbuga bena utongeria bubwega kwa ukira batu tukuga isheria ya kilo 2,000 ne thingatirwe na directors after muizere cia miaka 3 nontu nande ethirwa inya sheria ije ya kilo 2,000 ne iraterwe inya limit ya ipindi no ite inya yegatewa gucoke kaire director aga serve gutena limit ya miaka iria akethirwa ari director. Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutiro Kangangi.